Let's have a short look at the typical family life as it is shown in the 17th century Latin textbook by Jan Amos Komenský. Conjuges suscipiunt sobolem et fiunt parentes. Pater generat et mater parit filios et filias aliquando gemelos. Infans involvitur fasciis et reponitur in cunas. A matre lactatur uberibus et nutritur papis. Deinde incedere discit ser perastro, et ludit crepundis et fari incipit. Crescente etate pietati et labori adsuefit, et castigatur si non sit morigerus. Liberi debent parentibus cultum et officium. Pater sustenat liberos laborando.